الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أما بعد السلام عليكم sin kabiaksahan sin kita nyo tiap-tiap mabuti waktu ya sin ini waktu puas maghrib tahun pagpangaji kata yaring guru mulia kato katuntong waktu ini gumawa kita nyo na to ini hikmat sedihiran sin Allah Ta'ala amin gumawa kita nyo pa parang na to na ang training may natulog at panunday di adun na in panghati antara sin ka kalau ba ito sabi untuk mayroon na rin takis palito ka ba Betul. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu athi'u Allah war rasul wa la tubtilu a'malakum. Puasin pamuji iban sanglit wa Tuhan na Rabbul Alamin manukbali kita niyusin sa taod-taod pagsarang suko pa Allah Ta'ala inyari kita niyo piyasampay niya pa adlaw ini atau kamparom ini dihilan pa kita niyo pangumulan piyabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha waktu ini nga sabab yan itukbasin kita niyo in pagsarang sukul kanya sarta labay dayong hahuminang sin kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iwan lumayo dayong hamanga pianglangan hiaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na yari kita niyo hawakto ini mga yu atawakan kumawa pangadjian dayong hakalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban dayong hasunna sin pangunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi asin nasabot ta ayat sin Allah Ta'ala kaina patumtum sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pa mga bariman biakatu tanyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala kaparman sin Allah Ta'ala hasuratu Muhammad ayat katluan tagtu ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wala tubtilu a'malakum yatuin farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala panghimati pa mga bariman in mga bariman danundaran tiyata abit sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiyatawag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sababin sila ra ini imatilusa sumampang sin panawag-tawag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di magduarwa nahangkan ding hamanga kasuban sin Allah Ta'ala taabitun tawagon maun pahinang amin hikakarida niya hikakaulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pa mga ipon na bariman yari nagpatumtum min Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kamu mga sabarang bariman ya ayyuhalladhina amanu ya kamu mga sabarang simbar iman namamadat saya pakatungasin Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sarta himihinang sinsyara amo hindi akan sintuhan di malayo sin liangan niya. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah. Nagdakin Allah Ta'ala, ati'u Allah, pagtaat kamu pa Allah Ta'ala. Pagtaat kamu pa Allah Ta'ala, wa ati'u Rasul. Ibang pagtaat kamu pa Rasul niya, sallallahu alaihi wasallam. Ay haayat ini mga kilungan sin Allah Ta'ala. Sambil nasabot Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, amara tabaraka wa ta'ala ibadahu al-mu'minin bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Nagdaakin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga ipun niya beriman. Di hayat ini intiya abicin Allah ta'ala amurin mga ipun niya beriman matan. Kunin pa naabicin Allah ta'ala sabab sila rin niin magaan huminang sin bangunin di akan sintuhan Rabbul Alamin. Bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi. Hamagtaat sila pa Allah Ta'ala. Insubay ito di mga beriman, magtaat to sila pa Tuhan nila Rabbul Alamin bang uno impyang daakan kanila. Insubay di nila sulangon. Bisan nagbak na in kababayaan si manusia, kasusuwakan nila. At tatkala in yaon di matong impardaakan sin Allah Ta'ala, nasuway palabihon paunahon impagta at patuhan day nga hinang kasusuakan sin kita. Demikian wa ta'ati rasuli. Iwan sin pagtaat ha Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Sawabin ini allati hiya sa'adatuhum fid dunya wal akhirah wa nahahum 'an irtidad alladhi huwa mubtilu lil a'mal. Karena ini ni siya na in hikasan niyang sin sila. Hikasan niyang sin mga beriman. Apabila sila may napahadarat sin Allah Ta'ala, may na hukum paadlaw kiyama na kasanyangan sin sila. Kasanyangan dunya di hadunya di hilan sila kasanyang kahayang sin Allah subhanahu wa ta'ala wal akhirah lamina haadlaw mahuli ay bimakna impagta at patuhan di ko sumulang iwan impagta at para rasul di mo sa sulangon yaw mo pialalabi yaw mo piatitindog ang sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukun habis sarasadya amoyat to in kasanyangan sin beriman. Biada kita sin iyan, in mga beriman, nagguguwal, mawaya sila sumanyang, kasanyangan dunya, kasanyangan akhirat, subaytod sila magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan pa Rasul niya sallallahu alaihi wasallam, karena mo yatin kasanyang sin sila. Wa nahahum an irtidad. Yang sa talyang sila sin Allah ta'ala, in maun in manaykuri ding haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala amu imahinang sabab hika ba'tal hika papas atawakan hika lukpas sin mga amal piaglugtuan sin sila ang kanamo yaktimpar masin Allah ta'ala wala tubtilu a'malakum ayaw niyo pagba'tala ayaw niyo pagupasa in mga amal niyo in mga piaglugtuan sin kamo. Yaitu mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na habang maning kita niyo, yari kita niyo, halikusan na sin agama Islam. Amuin, tinunyukan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na pangayon na to pa Allah ta'ala bang manin kita niyo. In ka-Islam sin kita niyo, yaon gawgot, in pangamdo sin kita niyo, di majuljul misang pabiyadi nin hunus. Kaya na zaman na to biyayaon na mataudin hunus. Ibu na parkala pag dunya, labi na parkala pag akhirat. Labang bukon mahugot, in kaagising kita ni mangamdos na marakit ano sin hunus. Marakit ano sin hangin,
amunain makatto na kita niyo paamuin ikabubong sisin mahasut si mahating Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay mahud ko akam Islam, bunato din mga pagtunay si mga pagtaat ini, pagtunay si mga ibadat, on waktu ini maluhay doon hamano siya. Waktu maluhay itunay si manus in pagtunay sin mga pagtaat patuhan, ibang pag-ibadat, kala sin Allah Ta'ala, maon doon yung kaluhay kaniya, on waktu raisab, maon doon haon hakaymanan, masigpit kanila. Impagtunay, simpagtaat, simpag-ibadat, halong kasigpit. Sumakaw ang mga katote, manghuram bukom biat ti mahal ka. Tinasibo dahil may ilong takaluhay, wan kasigpit. Ang kundat tulando imahal ka doon haon, sa adapon, in mahal ka, diha ini, amuin pagparihala singkitan niyo si mga amal. Parihalaon na to marayaw in amal ibadat singkitan niyo manahot maaslak. Kataan tiway huwan amal, amuin kakaridaan sin Allah Ta'ala. Lagi piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin ini imparihalaon na to marayaw. Jagahan na to marayaw, amuin di siya maupas, di siya maupas, di siya malawa. Hindi ikaw maglawag haadlaw mahulibang hari ini piaglugtuan sing kita. Hari ini piaglugto-lugtuan mo, piagtuyo-tuyuan mo, piagamalan mo. Hanggang kau nag-amal sinyaon karna mabaya kau sumunging karayawan mo. Mabaya kau madawhat hadlaw mahuli mapuso ming karayawan ya angan-angan. Sin ikaw iban sin ako. Na subaytud parihalaon niya marayaw. Karna oning ha mga amal, bang nahinang si mano siya, mahinang sabab, maupas in amal sin siya. Amo yun in topic sin kita niyo, mga kiulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Parihalaon na to in mga hinang karayawan. Naglando na kita niyo, naghinang marayaw, nagamal sali, parayaon na tutod. Parihalaon na to marayaw, amo hindi siya maig, di siya malawa, di siya maupas, mapuasin pagtunay na to kanya. Na awning ha mga hinang, imano siya, apabila nila tumahinang, makatudyo sila maun, na dumatong hadlaw mahuli maglawag sila sing karayaw nila, mahinang siya mo inhabaan manthura. Biada sinway, amin, biada ko sinamuin naglunsin tubig sa ipiagluunan mo ambong. Muslot mamuslot at iniway ronda kahampitan sin ikaw kana gaman kalaulan sadya. Naway roon to pagduaro ang mga katautay manghuran ko agam Islam. Mga kiulungan sin Allah Ta'ala, in kita niyo yari habawo sin gumini, nagtipon kita niyo sin karayawan. Tipon na to imanahot maaslag karayawan sa suko sin kababayaan sin Tuhan. Sa suko sin kalalasahan sin Allah Ta'ala, imot-imot na to yato tipon. Yorol na to yato, at kala inyaw na umbay tari nga Tuhan, iban ding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyaw madawhat mo ing karayawan, tipon sin kita niyo. Imot-imot sing kita niyo, karena ing kita niyo barhajat sing karayawan yan. Barhajat kita niyo karayawan, karena dito hadlaw mahuli, asupaya di maupas, iban asupaya di mabinsana, majulja na imano siya, apabila muy siya pahadarat sin Allah Ta'ala. Wayroon karayawan niya, kulangin karayawan niya, na wayroon nalawagun na din ito hadlaw kaya makana di kita hadlaw mahuli magpun si mga karayawan ta. Mag-amal di hayni. Dahil nga sabab yato, imano siya, piyari hala niya in sambahayang 5 wakto. Sambahayang 5 wakto, amiin beriman. Nagsasambahayang sinsambahayang 5 wakto, piyari hala niya marayaw.
tiyunay niya pa masjid. Bisan pengkaon ang lunahon waktu, aon ka sigpit, aon ka hunit. Atasan sambil di na siya mo inlong ta ini timinggal. Karena buka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya timinggal, atawa ka na mo in, aon sarapat doon na siya masjid, lamin ang sambahayang sinsambahayang fajar. Karena diadauhat niya kaingatan niya in tungbas karayawan. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala misamping kau na masigpit, yat turasya. Sana paluhayon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasambil in timang ka simpagkaon, amin hawak to siya puasa, simudain puasa ang parodo, atawakan sunnat, karena dumauhat siya sin karayawan ring Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyang kaan niya yaon, hawak to siya puasa haramuran Ramadan, landoin sigpit. Sa sabab sin buka niya po Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga sila. Timulak matunag naik haji, pabaytullahil haram. Imaksud magnaik haji, tumunay sin ikajukob sin rukun 5 sin agama Islam. Alhamdulillah, tiyaupikan sila sin Allah ta'ala kaya tunadihaini. Natartanto lando, dumauhat kin sin sigpit. Masigpit sa karena magkakunahan, luas lungsad, sin ikaw, si mudah arta mo, iwan habaran mo, in suwaytod pagtuyo-tuyuan. Na, pagtuyuan sin katanin, ya supaya sadya, in maksud, wayroon duway malaingkan, kakaridaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya o maharbis niya, mapuso niya, dito hadlaw ka na. Re-reserve ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni mga palangon ko akam Islam. Habiat tuning kahalan. 5 bay kasigpitan, 5 bay hapaglugto, sin mga amalan, hinangon sin manusya, amon piyang daakan sin Allah ta'ala, sumagawa, awning ha mga pakaradyaan, awning ha mga hinang, mang mahinang isab si manusya in mga ini, nakadulapak siya maun, na mahinang ito sa mabatal in mga piyagtuyuan sin siya. Lamin na yung mga magdanaik haji, ando na ilayo sin hula piyagtuyo-tuyuan. So may tuod, parihalaon nila in paghaji sin sila. Amuin matay masin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil lumatong hadlaw mahuli kapakita kaniling karayawan nila. Na magpatilimo ning hamang dumatong hadlaw mahuli, maglawag na bang hariin na intong basin paghaji nila. Na sabab sin, wayroon himali sin mga makalalarak sin amal niya. Makalarak, makaupas sin amal niya piyagtuyo-tuyuan. Ngami ini inhaniwan. Karena makaig, makapasaw sinamuin sin hinang niya, na misang pabiadiin na in pagtuyo niya, in kalaul niya, in namin 5 bay sigpit, nun haon, sumagawa. Sabab sin sadya sin parkala yaon, kaya batal, kaya muin kaya pasaw sinamuin amal niya, maglawak na siya bang nakapakain. Na biya na sinhamu ko so bang takakitaan, ang kita minhamu ko so timinog sa simpanag na ansin ni adlaw. Amoy iyaon, hapus-hapusan. 5 bay sin sigpit, nagsacrifice, hapagpun sin pangalta niya. At niya pag-usahaw, nukatan, magman mapo, madawhat niya, dahing hapanag na sin adlawan. Sakali, pagkahinapusan sin adlawan, iupas niya ra in alta yaw. Nahulog na paway. Napakay niya ra pamuin wayroon katantuhan, wayroon kapaidahan. Wayroon da nahampit niya, hapagpun niya hayaw, na natiwas da. Na bukunday niya parkalalo niya pag-agaman niya, atau pagdunya niya, sa uno ini pamung tahataw ini. Nakamunay mingat mamung mambiya diin. Amin niyo,
tuyuan niya si Mayna at panagnaan, pag mahapon, naupas niya ra. Yupas niya ra rin doon. Mataw biyahan, nagguguwal. Dahil hamaguguwal ng habar iman sa nahulog na paway hapag upas si mga pangalta sin sila. Na habiyayat to mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala biala sin nagpuon sab sing karayawan nagpuon sing karayawan sa kalihati naubos na natunaw sa bab sin wayrong paghali sin mga amin mga makababata sin kakahinang sin sila din doon haon na hangkan na mga katote manguran muna patumtum sin kami paginhabaran na mo na in ayaran na to in mga amal ibadat singkitan niyo. Uno-uno naman na hutmas. Impagtabang na to papagkay na to manusia. Amal. Nakatabang kau pata papagkay mo manusia. Ayari. Ay mo ba tala, ay mo upasa in piaglugtuan mo. Nagtuyo ko timabang kanya. Sa himinang kau sin makaamuin mahinang sawa. Maupas da, mahulog na paway. Na ayari mga kiulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na hangkani mga salafus salih labi ni mga kasahabat ridwanullah alaihim in sila yato lando tuod imbuka nila indamag nila min mabatal mabura in amal sin sila amin di nila kasayuhan di nila kananaman lando in buka nila amin di matay main amal sin sila magtuyo-tuyo tod sila huminang simparkala yaon sa yahanggaw in sila baha tayo mahunba sin Allah subhanahu wa ta'ala nahangkan in sila yatutumuyo iwan huminang amoy impiyang daakan sin Allah ta'ala di to sumulang para Rasul sallallahu alaihi wasallam ya inisipat sin mga kasahabat ridwanullah alaihim biyan sinparman sin Allah ta'ala إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يتكباكا نتوها سورة المؤمنون آية كيمن تكبتو پكنومن إنني baita sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga bunatun mga sila yaon in kabuka nila in damag nila pa Allah subhanahu wa ta'ala in damikyan in sila yaon in haayat sin Allah ta'ala bang masabot bang yaon nasabot sin sila yahanggaw taan nila in kaayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila damikyan mabuwa sila di sila huminang sinhinang sa kutub Allah subhanahu wa ta'ala. Walladina yu'tuna ma ataw. Iban mga sila may nagtuyo-tuyo tuod. Nagluwas-lung sa himinang sing hinang yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa impangatayan sin sila diaramag yahanggaw bang amiyahanggaw bang sila mo ipahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala mo hindi tayo maun. Biya din na kita ni mga kiyaulungan sin Allah ta'ala yung mga kasahabatan nito. Yaon in Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Nag-amal sila sa masira diara mag. Yahanggaw ra hindi matay men amal sin sila. Ang pahazaman tayo ni Wayruunda. Amoy yung paghatay sin mga amal sin sila. Misan uno na rin doon haon, makahinang na sin mga hinang, makababatal sin amal niya, di nila rahata yun. Nalanghi Aisha radiyallahu an. Ayat ini, qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayah, walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yariin, nangasubin Aisha radiyallahu anha hatungusin ayat ini qalat Aisha humul ladina yashrabuna al-khamra wa yusrifun. Uno lang ni ayat ini sila bahain mga silamiin naghihinom si mga alak paubos yaw nag-uusiba
naguupas, inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya binta Siddiq, bukun sila yatto ya kau anak sin Siddiq Abu Bakar. Walakinnahum alladhina yasumuna yusalluna wa yatasaddaqun, imanga sila yatto amuin ya hanggaw diaramag sila na yatto long niya in mga nagpupuasa, sila na yatto nagsasambahayang, sila na yatto nagsasadaqka sa sumaka, wa hum yakhafuna an la yataqabbala minhum, sa sumakawin sila yatto lawi pa miumuga diaramag amo hindi matay kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala hadlaw mauli. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat, in sila yatto in naglulumba-lumba pahinang karayawan. Labi na in Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bang tungod pahinang karayawan, way na makaliukan niya, way na makaatukan niya. So biyat mga kasahabatan kaunan nila, lando imbuka nila, indamag nila, maupas, in amal sin sila, dumatong sila lumulimumin biyasin way, in yato tanda sing kasampul na sin pag-iman sin sila. Kana sinamuing kasampul na sin pag-iman sin sila mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil nasabot hi Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Long hi Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika, ya nakayabutan ko long niya in katluan ning mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katluan ing sila yatto katan kulluhum kulluhum yakhafun nifaq, in sila yatto kataan mabuka amuin surun sin kanifak in hanlom sin pangatayan nila. Doon hagin hawabaran nila. Kana hambuk ding mga makalarak, makaupas sin amma Allah subhanahu wa ta'ala. So ding hasabab yato in kita niyo kaya naraaksin Allah subhanahu wa ta'ala para yaw na to impaktaat pa Allah ta'ala iban pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa talumayo kita niyo sinhinang amuin makababatal, makalalarak, makaupas sin mga amal sin kita niyo. Maing karayawan dunha umatangso. Amoy may nino na sadya kita hadlaw kaya manawayroon na nakapining ha mga hinang sin kita sawab nabiabatal din dito hato labi na in amuin pagmurtad. Manay kuriding haakama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na inyato mamuin mabatal biasin palma sin Allah ta'ala wa may yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Na in mga sila may nanaykod na ring haakama sin Allah ta'ala sa tasambil nawapat sila doon halom kakufur, sila inay mga sila yato biatal nila imbakas amal sin sila. Inamal sin sila di hadunya labi na hadlaw mahuli sa tayo sila yato deng ha mga maghula halom sin pinar ka jahannam halom kakkal sila dahil dito hato. Naya ko tayo mahud ko akama Islam. Deng ha mga hinang makababata sin amma sin kita niyo amo na impakita kita. Arya mga kiulungan sin Allah ta'ala na hangkan nag-amal kau, nagsambahayang kau, nagzakat kau, nagsadaka kau, labi na hawak to sin paghaji, naghaji kau bukon karna asupaya ja kau tawahon hinda haji o to haji. Amuratin kayo mo na ayari marayaw. Biasin palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una an-nas wa yamna'una al-ma'un. Yarin palman sin Allah ta'ala min dalil mga sila malawain pahala sin sila hawak to yaon imamaglag sa hadlaw mahuli sabab sin inhinang nila bukon tikar na sin Tuhan.
karena pakita kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaminsanaan mga sila magsasambahayang beta sin Allah ta'ala. Fawailul lil musallin. Kaminsanaan dakula mga magsasambahayang. Uy, biadiin. May nabinsana magsasambahayang. In sabab niya, alladina hum an salatihim sahun. Karena in sila, in pagsambahayang nila, in sambahayang pahil-pahil nila. Sambil limiuna in waktu pa waktu, di nila hikatunay in sambahayang. Sa in sila sifat nila, alladina hum yuraunan nas. In sila yatto amin bang maghinang sa suway kita si manusia, suway masanglit si manusia, sa bukon karna sin Allah Ta'ala. Ini tungod haparkala sambahayang. Uno-uno na, hinang tibayhuan, hinang ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na suway tuod kau mag-ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karna in riya, na mga ipon sin Allah Ta'ala, mataod jinisan niya. Mataod jinisan sinamin hinang pakita-kita. Mataod inupamahan niya. Biyanasin, nagnapaka namukmano siya. Alladhi yunfiku malahu riya'an nas. Biyasin beta sin Allah Ta'ala, biyanasin namin nagnapaka siya, nagpagawa sa sinarta niya yaon sa impagpagawa niya yaon, pagpakita-kita. Supaya siya, mabilang lunya pati sadakahon, pati tabangon insya yaon. Sakali aunti puhong naruwaing. Bukun karna sin Tuhan, bukun na magtabang, bukun na rida sin Allah Ta'ala ilyalawag, sa gaman insya na hasupaya sa jabantuon, laguon, pudjihon si manusia, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ila magparat siya fa Allah Ta'ala iwanadlaw mahuli, bialaw niya pamasa ini, famisluhu kamasali sifwanin alayhi turamin, fa asabahu tuwabilun fatalahku salda. Biyain hantang si mga sila, nagsadaka, nagzakat, uno-uno na, biyasin namin bato, mainig yaon. Biyasin bato mainig sa taon, lupa na rin doon haon, hawak tuman, kyugdan siya sinulan, makusog kya timigda, nahis na hambyo, naigin, in lupa yaon doon habato, in nakapin, amuin bato yaon mainig. Biyadahan, mga sila muin, wayroon, laong takay ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kabayaan namin, kababantukan si Manu sa sadyan dia dawhat, na inya tudi kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hangkan halik kau, ya kau tay mangud ko, hinang namin pakita-kita din doon haon. Pagpatilibon kau, pagpatilibon kita doon mga kangian sin ini, mga kiawlungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mahinang sababi katilakbukan niya papinar ka jahannam, hadlaw kiyama. Karena napakatunda siya sin Allah Ta'ala, bangsa nagsambahayang, bangsa naghinang ibadat, napakatunda siya hadlaw mahuli, ang pagpakita-kitaan niya ito. Na lando kaluhian mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, hangkan mag-ikhlas kita niyo po Allah Subhanahu wa Ta'ala, biyasin mga sila, yung mga beriman, mahanggaw sila, sinamuin hinang nila mabatal, pang sila magnapaka, bang magpagawa sin pangalta nila, alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Yari in subay amuin uupihan sin kita niyo, yung mga sipat sin mga salafus salih, labi ng mga kasahabatan, yung mga silayat, tubang sila magpagawa na sin pangalta nila, biyan na kanda Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhum, di magpikil, tumabang sadyahin, kata sin napakasin pangalta niya, wayroon na muin tutumbuyan, wayroon puhong niya marayamiin duwaing, malayingkan, hamuin hapagluwaslong sadyaha masin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma la yutbi'una ma anfaqu. Di nila na yatamuin urulun pa. Inununo na kaya pag napaka nila yato, ting mga karayawan, in suway pa mo in tumbuyon, namin tutumbuyan, sabuton pabihan, atawa mo in bisarahan, pasin bisara bukon marayaw. In sila tumalayo, mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Hangkan in sila yato, dumatong hadlaw mahuli, nadi na sila pasusahon, pahanggahon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, halawm in sila rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tinadihay ni patarang biya din in pagnapaka amoy pagluwaslong sad haara masin Allah Ta'ala halawm ka ikhlas. Apan masin Allah Ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Yani pahati atawakan panghimati sinallahu ta'ala mga silamiin. Masya Allah. Amuin pati murahun, pati sadakahun, pati tabangon, pati manghudnya. Amu labinin kaya sisigpitan, labinin namin magkakunahan sintabang. Sa uning beta sinallahu subhanahu wa ta'ala patumtum mga sila ini. Amin pati tabangon, pati sadakahun, pati dihilon. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Ya kamu mga sabarang beriman, ayaw niyo pagbatalain mga kya sadakkan niyo, kya pagluas lungsad niyo, in kya tabang niyo. Labay ding hauno bil manni, labay ding amuin ini tumbuyon, tutumbuyan. Iban sinamuin naman amin ng ngian pabiyahan na ayaw mga kiyaulungan sinallahu ta. Pila na biyayaon? Tumawang patay manghud niya. Sa diyan tumawang sa tumagad sin aon tutumbasan. Aon dirihilan sin tay manghud niya. Na bang mukya pag napaka na. Bang mukya pag sadak ka na. Bang kau nakatawang na. Ayaw mo na sa buta. Sa buto mo pa bang bukon ako. Bang bukon ako nag-support kay mo. Bang bukon ako nagluas lungsad biya ini. Na biya tal mo, inamuin karayawan simpag napaka mo. Simpag tawang mo doon haon, na ayariya ko tay mahud ko akam Islam. Dumatong kau hadlaw mahuli. Kukan na kulong mataon ni natawang ko. Mataon ni kaya pagsadak ka ko. Sa ayat to'y sabtumboy matumari. Bibi saramat tumari, mangbukon kami di sa kamabihan. Na ayaw, ini kau maglawag kau sin kakaridaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang kau nagpakaon, nagpasadak ka kau, dun haununo na ayaw noy na. Buko mo patumbuyon yan, kami sa nagpakaon kayo mo. Kami sa nimbiya ini, nagpatindog simbiya ini. Na ayaw na. Puas na kau naghinang, hakar na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan, yatiman wa asiran. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Yung mga sifat simbar iman. Amin, magpakaon sila simpagkaon, mga sila mahapdi, mga taymanghud nila. Sa labay ding hakugbaya nila, ding halasan nila. Akal na sinallahu ta'ala. Mga labi na mga kilawaan na maas, yatim, yaon sila nagnanapaka, piaparuli nila marayaw. Wa asiran, iban si mga tao may inabibihag. Wala nila piyasaran. Sa inagi nila, innama nut'imukum, adapon, inyan piyakaon na mo kamu, inyan liwajhillahi ta'ala, hakal na sinallahu subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan. Di kami maghadyatin, suway nyo kami tungbasan. Bukum biyasin biyaon kato, bangkaw nakahinang karayawan na, nasuwayaon tungbas. Suwayaon kalamuing kapalit. Bangway kapalit di ko tabangon. Biyanin kamatauran, magpatiliwang kita rin mga mano siya, biyanin mga kialungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iwan di sila mabay, mga bariman ito. Di na mo kakunahanin namin, insuway nyo kami pagsukulan, insuway nyo kami amoy pudjihon, suway nyo kami sangliton. Inyan, adapon, inyan, hindi raw hat na mo kakaridaan sinallahu ta'ala. Nagnapaka kami yan na akal na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang pahadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla, aakun wa mannanun wa mukadzibun bil qadri. Aun ding mga tu beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat niya. Sibu dah kaibanan, sibu dah namin farud iban sunnat. Di tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala, hinda siyo ini, magpatilibon kita, dakala makalamod dihay ni kita, na bangman kita niyo mamuin, maparihala din di hari, di kita ni makalamod, muna akun. Inaak ini, may mga tao, mano siya, o maas nila sa mangi kasuddahan magdapa maas. Namisan pa siya nagsasambahayang na, nag-iibadat, nag-uno na, sasabab sin, launta, mangi kasuddahan siya pamaas niya, nalamod din dito hato beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo hindi tay maun inamal niya damikyan mannan ami mga silamiin
nanunumboy sinhinang nila. Amin hinang nila yato na ditay mo sinallahu ta'ala sabab sinamin piano numboy nila ra. Maghinang pakarayawan sa bukon karna sinallahu ta'ala. Wa mukadzibun bil qadar iban sinang hihimuting hakadar di magkahad hakadar hapargantaan na amuyato in beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam daing ha mga ini sa halga ini mo hindi pagkananaman aun waktu daing ha mga makababatal maka amin mawain karayawan mo amunain kamano siya kamatauran tinggalan nila insambahayang asar labi na sabab in hambuk sa waktu tinggalan si manusia na inya tu kufur fa Allah subhanahu wa ta'ala sana sabutihin nila na insambahayang asar ipaparihala ka tutan niyo ulo hakatan waktu suway parihalaon sibu-sibu sumagawa amuin hakalaguan niya in waktu sin asar labi na sabab dun haun halam kabisihan in mahadjan na imano siya dun haun biyan simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdaak amuin hipapatindog hipapatunay insambahayang 5 waktu labi na insambahayang asar aparman sin Allah ta'ala hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Na yari imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala hafidhu ala salawat parihalaan niyo in sambahayang farduan sambahayang 5 waktu wa salatil wusta labi na in sambahayang wusta min sambahayang partangahan narihay ni aw naisab na nga may magtawil bukol labay ding ha Qur'an ibay nga sunnah nagyanapan nila tinaon pa kuno sambahayang mapuasan sambahayang 5 waktu amo nalaw na sambahayang sa wusta sa hakanila bukon ni namuin sambahayang asar pabeta sin Allah ta'ala ya iwan bet piatara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul wusta amo na salatul asar amo na sambahayang asar in labi parihalaon sin kita ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in napahali in ayaw to hamanun sin mga manusya ayat to in minasabot ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam alladhi tafutu salatul asr ka'annama witrun ahlahu wa malahu iwan sin kaybanan hadis at inisyu min naupas naway kan sambahayang asar tinggalan niya tiud niya ina biya namin sa kaula-ula naaw namin hamin tiagangan niya inamin ahli niya iwan sinamin maini pangalta niya doon haon habuk pa kaymanan namin na kapag kufur na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala miabot na mga in waktu sing kita ni murah-murahan mga katotay manghuran ko agama Islam maparihala na to yung mga katan piyang daakan ka to na sin Allah subhanahu wa ta'ala labi na mga sambahayang in mga piyang daakan ibadat ng Allah subhanahu wa ta'ala kahalgaan na to di na to maupas mauami ilong ta sambil mi kita ni pahadarat sin Allah ta'ala jukupan ing karayawan sin kita niyo karena lalayuan na to yung mga hinang makawawatal kanya labi na min hinang min kamatauran amin tutumbuyan pati tumbuyon pa sabuton pa yung mga nahinang nabiyahan kay mo na sambil ako hindi nakaukilahon biyahan bangkaw di makahinang atawakan masulang mo yung mga kabayaan sin sila na murah-murahan piapak barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan na to harum ini barakallahu fikum inawafaqan Allah wa iyakum na tuhib wa tarda wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.